Tem tang ni dan sekhe bang ni hable rehearsal no stage for Statue of Unity to Statue Bajrang Dok Tampak Pathai. Dengan sekendo VIP berokok perlok andang ala dan bisa dan ila syang habas. Tentang lamin ane na jakasa ini na cakar rehearsal. Dia yang ini anya. Tuh jaksa jungi. For Statue of Unity tau statue bahaya tam tu po pertama dengan penifin tau statue berdannya po Gujarat bahaya do tanpa pertai dai ini dannya berokat ke breu nanot isma ban yawan perform haun kamadung statue gari long ke basu tanan yang perform nya ya kuno ya no tangila ya dan hanya ban perform sai pekiniki artis berafat and perform new long tay dang sudah berhasil nanya imut lab yang saya sian ni dia minta dang yo break dang yo yang kai pila berpec ni ka view sini ni kawa ni purchase tissue tenadai beda entah dang keparit saki spy bullet andal ada maki teng saleb yang mengim ta dang air restaurant pertukannya orangnya tiet ka bridge fee ne ka kadam tu kadam Assam, right? Yep. Yes. Vlogger? Yes, vlogger. नाम का नाम क्या? Mad official. हाँ? Mad official. ठीक है. Hai. Dah, aku deh. Sabang lak ngan. Ngan apa? Ini mesti biting kopi. Dei sayang labam ida kajasi bol tias. Sami literai. Jadi te habi ting kopi mio Jatkin. Oh, Atufal sedong jinglong hasiam. Kwa be lakaja be jayang banbam. Talio bam jayang am lahun. Dapat ni kilomi badan ri hasi. Oi, kemudian saat sport Shillong ni, kami kalaya. Wan nom sawi ai ba mana kami continue show ya ka video ba labon kampalat ba rehearsal namar bal sha kala de ka final dia jongi bangin perform ke Statue of Unity
de tang tai kami ke video ngan pen kono hang nia yang sekendo yang pi barakat akan next video kaman sawan ku boleh sibon ku boleh sejar ngo